Thutha wa thirikari gukorwo ikiruta mikana iguru rigie kurigiriria gutherema kwa homa ya COVID-19, riu ni wigiririkia wa o mundu guthingatithia mwerekero urarekererio o muthenya, na riu ona makambuni ni kwambitie mutaratara wa kwamba guthimwo rugari wa mwiri wambiririe wira. Tukiigirira kabiru ndereti utheru na maria mabatie guthingatithio o muthenya, thirikari irauga utheru ni wa ihinda kwa ihinda, na tikuga ati wethamba moko rita rimwe wi mwitikiriku, indi ni undu ubatie gukorwo ri wa mutugo, amu moko ma mundu marahutania na indo nyingi iria ingi coronavirus ino. Mtu akifika kwa hii lango kuu, mkiangalia hii lango kuu, lazima asanitize. Akishamaliza kusanitize asonge kwa watu wengine kukakuliwa. Akishakakuliwa ajieleze anaelekea wapi. Kuri kambuni na kundu kuria gwitikiritio gukorwo gugithi na mbere na mihango yao, sanitizers kana mai ma kwiyoga moko marabatara gukorwo mari handu hothe niguo kuguna mundu uria ungikorwo uriganirwo kuraga virus ici kiambiriria-ini gia thabari yake. Na kambuni-ini ya Royal Media Services uyu noguo mutaratara urarumirirwo, na tumechukua jukumu leo ku make sure tunaangalia staff wetu, na tumeona tuchukue protective measures. Kwanza tuangalie sasa kenye tunafanya hapa ni kupima joto watu wakiingia. Hii ndio njia kuingia, na tunaanza kutoka pale kwa gate. Tumeweka sanitizer kila mahali, na pia tumeweka mawaidha kama ile pale inasema polite health screening at point, ili waelewe ni nini tunafanya. Mukana muhuyu ni urutiro mundu uria ukwa gutia watho wa kuiga keheri-ini agikorwo na dalili cia murimu uyu. Tunaongea nao, tunawaelezea kuwa wasikue wanastuka sana wakituona tuko hivi venye tumevaa. Tuko na vitu zinaitwa PPEs, ni protective gears ama equipment za kujikinga. Nimetoa mask kidogo tuongee, but tuko na hizi mask, gloves, na pia tuna make sure tuko na za wageni pia, kama mtu anakohoa leo ama anasikia kwa vibaya akiingia, na pia tuna make sure ya kwamba tume decontaminate surfaces ku make sure tuna reduce hiyo infection. Na kwaga uwe haririe gukana kinyo bao-ini gucokia thitango gimo wake wa mwiri wa cokereria. We will make it voluntary, but where a person has violated, where they have violated the directive, it will be pretty obvious who they are, because they are going to go to court. Girifotera Inoro TV, jitagwo Julius Karithi wa Munene.